Ada Pak Den. Saya dukun kuning pandangan ke bisu ke toleh. Ay bapa ya belum. Dia belum ya ada baru ada. Lagi macam apa jalan di awal dalam dari office ada. Oh ya. Tahu juga lihat. Itu ya. Toleransi. Jadi peminat ya.
Kira Makanya undang rawa.
Untuk keselamatan anda, saya akan pasang pinggang semasa duduk tempat duduk. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Terima kasih. Ladies and gentlemen, this is a special announcement. You are advised to be mindful of your personal belongings at all times. Please call us should you see any suspicious activity. Thank you. Tuan-tuan dan puan-puan, anda dinasihatkan supaya mengawasi barangan peribadi pada setiap masa bagi mengelakkan sebarang kehilangan. Terima kasih. Dear guests, we will now be giving the distribution of pre-booked meal and sales of food very shortly. Plus a Santa menu and ensure the free catalog for a Sunday till anything you like. We start measuring it as well the major currency. As a safety reminder, please be mindful when the card is passing to the other. Thank you. Para tamu yang dinikmati, kami kini bersedia